Nitak tu sungai ho zo silabon chau nitak pha tuni tarik som ni lagi tha ta thum March kumsan le som ni langa ni khui nitak tu su langai khom ki ditiu Manipur Rajai Sabha MP lai samba sana zaban parliament na thua lagian na chun Manipura delimitation bola hi masangin illegal immigrant hoi dakcha holdo hian ama ho ji kai state law and order sukhat he hi tin alagian hi tuni jil tomni sunung lamin bangkok ka ling earthquake 7.7 a ling a hi jikin in banghem zat na susin chule mi banghem zat le ki sukha hi nakigian hi aki sukhate hi nepito hospital admit hi nakigian hi Burma military chief minister in aki sukhate vena nein international aid le dotna abol ngal hi kukin bisai pulgam sunga padher sakna kibol thusuina gen na chun ang tungding ki ginni tarik somni le ku March kumsan le somni lenga ni phale 46 cycle assembly constituency hup sunga hausa umzosi gen khomding delimitation le electoral revision thu gen khom lo thelo hi ta jikin ungpang kim chi ding het sakna abol hi ahun ding hi le dak som le khat em hin tin amun ding hi le kukin p office ding hi KSO Kuki student organization tingnopal thusu bol ji thusu na gen na chun ji golin again hi tarik somnil sagi thathrum kumsanil somnil nga nia kusung mi te heading a kukin p tingnopalin press list ang bolu to kitonin Kuki student organization tingnopal district in le ki Vaiphei na dung zuya KIT district sunga Kuki CSO apex body le separate head a hi jika Thusua hung bol hi KSO tingnopal district in le akigen khomin gal tulai te ka mel maten tha chai vek ding ei good now chu tuni ting in le ei tup to jing na lai jikun ilung gel hi atha gel thagi tinu nampi achi to gel theinarin panla khomi tiutin akigen hi achi sa barmagam sunga ki kap tuna junta sipai tele oino hon thina tukun ji thina tuk te laga chun Manipur gam sunga meitei terrorist hole bapang kha hi nakigen hi district council administration SHADC kangbupi in tuni tarik somni legin nin kangbupi town committee chairman dingle secretary ding suklatna alani hi kangbupi town committee by law article no 6 dung join KTC member ding atialdo a hi join SHADC kangbupi lekha lapik dung join James Dojapau haukip ECO SHADC kangbupi in KTC chairman ding Seilam Singsil le KTC secretary ding Lakkhawm kip gen te chumi pi heading in alapung dok hi tel dom te chu ahung tung ding April tarik khat phal le alui te ho to ki mu tu na umin tin tarik som ni lenga ni phal le mi pi na la tel do ho te to ki khut sang na le nam det nakin alum ding hi jiu na chun KTC chairman lui pa le athak pan panala ding hi tin le ki gen hi tun ta de news sim ngai thak the ju ji chan chui tan tin ngai te le bon umnum le mang pha